Ketheka na kairi ketheka murithiri wa Meru TV aragwa mumeru ati kethagua rimwe kura kunde thiite na mbere kuraitha uri goropungi bu thongi bu kathatu bora twi na mbere kwatukirikana kiri metha yetu ya ndeto kirigagira ati makura kunde thiite na mbere kuraitha uri gorobo akubu thiite na mbere kwagira gitio kene mbitigira ko watogeni kiri metha yetu ya ndeto kawithira bambitaga ni Faminas wa Kimathi monanire wetu wa mathithio ni Jacqueline Makena rutero rungi Phineas noe mwerekeria wetu na chietu tugachamberia kagitania ka gatwamberia na ikonenie na rwangirwa ugima kaunti ya Meru arabethere tubakina mbere kwa bakiaranagiria na thirikari ya kaunti no ya Meru na ara kagitani kamuchemani oyo bethere tubakere manto kathumba tu marametheri tumakina mbere kwa makirumagira rwangirwa rwa ugima na ara kearia chief of staff Julio Piji wethere tubakina mbere kwigwa kiereza na kwiga mawira ne kathumba kirima andagitari na kuonania manto makaina mbere kwigwa mari sasa wa riboti ino tubanganirie tubwega ni mwandiki wetu wa ndeto MC Mwitonga. Kaunti ya Meru ntuku ya narua ni kumbite kwithirwa ikite gikaro na marigitari na atongeri bonthe bachibitari anene bonthe na neo bombire kwithirwa bakiaria manto ja maingi na untu bubu chief of staff jawe bwana Bijewe nombita kwithirwa akibukathiria muno aria augite ni kuonekene na uthurania bwa mbeca bunene nkuruki ya ukanyumene tukwithira turi na mucemanio jwa umithio muno ntukwena arua wina minister wetu wa finance wa Monica, minister wa health Dr. Dennis, wina chief officer Dr. Waome, director Kome, CEO wa Meru Teaching and Referral Hospital na atongeria bonde ba hospitali jetu chendeni ya Meru, sub county coordinators na sub county administrators na accountant kana bobo ndani ya mbese ndani ya hospitali yetu. Na Antonia ngama na nkwenda obera asante sana na pongezi nonto betre bakarandi guru babangania ura besire bakomba kudira bakyudira ndene ya mwaka jo uria kwari na thina mnyuma na area nonto kuonaga mwaka ja 2021 2022 besire cio 2270 million cheitio kaora mwaka muthiru ciethera ile around 500 million lakini kwenda kuga baba kurikia gwika target yao barekite 610 million mwonka uinga mwaka jojo ara uinga yo tariki data June indi mantu ya kurigari kwethira ugikinya mwisho jwa mweri jwa ina bothoranitie 627 million oiba kurukitie target ira bari nayo nija kuonania gwikinya mwisho jwa mwaka jojo jwa thirikari jojo mwisho jwa June bomba nyokinya 800 million shillings na njokeria ngabana nkatho sana onto akweja launch sha ubango yo thirikari nene yo mbirito ni president of Kenya na deputy president ijoranite mwanya nonto uria mbechire ciondoranitwe ni department of health mweri jwe thatu ciara around 66 million lakini mweri jwena barodhora ni 128 million shillings ikorania sha ni ratethererie sana kwa kwenda kwa appeal nere appeal ranga bana kuga every day ati antu baba ingi ndene ya Meru county yetu batichiandikiritie ndene ya sha kuma kire 1.7 million people bara tu na bonde ndene ya Meru mutukani around 390,000 bara bachiandikiritie ko ito kuri antu betu bonde ba Meru ndia kwisi bitale rere akwina agwa ndi wone ruoroga ile njista gutonya kimubango yo sha ntujo kuba kurungamira deni tu na chimuno mbayira tu na chimuno ndene anje cietu ndene antu betu amona mulimo jwa kansa jwa inge ndene ya Meru sana jodo chumburete sana ndie tutonya kirimo bango juu kenda tumba gutetheka na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Menti oaja king'inang'inene kia Meru TV. Ibwega Mwitonga nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanire kutorekana riboti ino no murugamiri wa gishigo bunge gya Tigene East mwirigi kiranga nethiritwe akinambere kwigwa kiariria akari na arante shemikiro na arankuruki ethiritwe akiuria baraba kuromba itebia gi siasa kirisiasa cha 2027 gutigira ati bakuringa siasa cia guma abatawa kabarabange magi matareo nuntu siasa ira chithiritwe kionekana kuringwa nterino siasa itayari na mwerekera na siasa itari na guma.
na ukilwa mawinda athire mikindori miaka 15 twiranite obithirie mikindori ibyo bie maana mporo akaurwo burabithakia miaka 5 atala sub county atala TTI atala stima atala ware tere stima na ngwire ingi cionthe arutire awe nawe miaka 15 okuano athari ingwire ko rutire mikindori na nite otetherie muntu mikindori twari ethilo kakiwa ngomporo ate kwandika twana no ntu county emero ikibithwa no aritine ni ana bana bawetithia ngari cia county ba mikindori wandi bara wandikithire county kuya utonie bo ngari cia county ikuluga irakwa ana ba mikindori bona akuo ni ana bana bakuruta ngwe county ara kana ni antu bana bara kia luga mikindori ara ofisine cietu cia county ira mwandika ni onjoru akamatire aita bandikithia kugenda yo twira mpuro ati kwandikana na tukimenya nture ne cietu titure nye mpuro ati na mwana kana kwiyo kwentura mpuro ati na mwana utio nye imwe mtu wake akwithana atethakia mikindori tubati kuya tukaena mara mlango tukaile barabara kuma mlango eke a St. Stephen eta yaturira ara kwao yaturira ara kwa tunda mwakara mikindori ngaos barabara ekaria kaburiere no twathite miaka 15 ake agwethe muruti ngwena ne account ene abati utone nona rutaga mbithio ari yatwira arenda wikaira lami o mwaka kilomita 10 thigira aitwira arenda wikaira o mwaka kilomita 10 amure kiuria ukwa MCA miaka 15 ke miaka 10 ewe 15 kireito akwa ya milioni 25 mwaka na munya akwa ya milioni 25 miaka 10 milioni yana 250 ibo tala mathabu ya miaka 10 mwaka ugewa milioni 25 milioni 250 ketha kilomita imwe na milioni 10 obati kuruma ka milioni 10 yake ge 250 ukaina mako ara mikindori kuma makandara mwaka sibitare to sub county imita yana rimwe obati otwegira kalami kamita yana konka ke ge mita ge milioni 250 watwegira kuma makandara mwaka sibitari obuto kona wena mbia wekira lami no nturuari ukia kwenda okinya sibitari to mikindori ukenda okinya sibitari to mikindori nanga weta na ndege utengari kinya kana kuyo na mtu na kuwe imbathete mikindori miaka 15 nite aweta mikindori miaka 15 akwenda obwira ruari inya tukioya muthaka o mukono twamwira weta byo wira county tukunekerete miaka 15 ukano tumira mbecha kama ta iya remo na eturo koeta wa ikara sibitari miaka 15 weya na iya remo karinga kibui akwenda okwira miaka 15 abati kwethera ikirete lamie maia umara makatara mwaka sibitari tubati ukinyera lamine biolonka mekindori yoyo rintaka raundi uteka bala nyaka mwaka ikora kaburos rera antu baki ochoba biolonka kia kaburos kiochwa ntoeka buna mami imenti tukwira bakanja heba ekaira kaburosi nara ko kenjai toeka bona mami eko tukwira enge bakangeta baikaira kaburosi ko toeka bona mami ankamia akwenda obwira thulunkire kwa thulunka thoko inge chethira ntaka emikindori yetwe karibu ure kari na mtu akiwa anatongorete mikindori miaka yana loi mtu imuruti ngwe kana ikionje akwenda oburia imuruti ngwe kana ikionje kaburiere imuruti ngwe kana ikionje na gumbere ni boya kaburiere imuruti ngwe kana ikionje dera ya St. Stephen na we bura itere miaka 15 no tutata tubala tutopoko turaya bala cheboko na nyuma tukona ikaria kaburiere Twethiritwe tugikutariria kana tugikuerezera mantu makoneni mutata wa governor wa kaunti ya Meru His Excellency Reverend Mutuma Mtwethinkia wa kutheria matauni uro kumenyekana tangarisha jiji na arainde kuringana riboti ira yethiritwe gitukinyira na ati mibango na mitaratara yonthe ya mutaratara uyu nithiritwe kinambere kwegikinyanira na ende gutigirira ati antu bakwinambere kwa bakibu magiria kengutigirira ati bakwe bakitheragia matauni. Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga kule Kairi notubangirite riboti ino. Mubango jwangaricha jiji ntukwena arua ne jombete kwethirwa jokioneka jwambiritie gwita bwega o aria gukwirikana nande gukambirirwa gakoro mune ntuku ya njuma tariki 30 na ningaba na wengwa ugokiria bendera untu bubu bukathithikaga o rimwe ndene ya mweri akiaria chief of staff uria kurungamirite governor ntukwena arua no mbere kwethirwa akiaria
Jaujo okuigua Tua into kwenene sana iria twarikia gucemania mucemanio jwe na matunda muno ndene ya kaunti yetu ya Meru. Turi na waziri wetu wa ugima wa mwiri kana health, turi na chief officer manto ja health ja environment na riera letu, municipal manager and director of public service, turi na Red Cross coordinator na timu yawe na very many partners kana chore pa kaunti ya Meru na baria bagwatirite mantu ja Meru na baria bakurita biashara ndene ya Meru na gututetheria na mantu mwanya mwanya tukiarairia program tugitang'arisha jiji kana kutheria Meru yetu ti mutindo wake ni kaunti yonthe na ara tukaya twina mubango juu tuko ya Njuma tariki 30 rwajo kethera jo kiambirirwa kana jo kithwa flagging off ni governor wa Meru Reverend Mutuma thaa ithatu Njuma ara gakoromone na nyumene jukethera jurio o tuko imwe ya mweri, that is waziri ogima bwa mwiri kira narua twijite ikwira Meru betu ati tukethwa twina utheria gwa town gwetu kintu tugwita ng'arisha jiji initiative na tukambiria Friday thaa ithatu cia rukiri tu launch ara gakoromone launch ya governor wetu Governor Isaac Mutuma twethinkia alafu kuambiria au twithobati tukumba kutheria matauni jetu kutheria twambirite na Meru town riu tweteki sub counties cionthe o town iria cionthe ikwithwa tukethwa twitheraia na twambiria na governor wetu Governor Mutuma twethinkia na araki sub counties ingi batu twima waziri akaju kenande initiative kwithwa na kutheria sub county we na town iria chino kwa batu kena tukuria Meru into kweje Friday tafadhali bwetho ibugo to join bwetho itukugwatanira tukethwa twina inyemwe kena tumba kutheria matauni jetu na kenda batwe twithirwa ara tugukara kwina riera ririega na twithwa itukutheria turiuga utheru bukwiritie umurungu kwau ntukweu itwithwa batu twichemanaia na tutherie. Tunakaribisha kila mtu kuma youth betu antu betu ba boda boda ana bara bagwitwa Gen Z bene inye kurigaria betho batu bagutu join kena tumba kwithwa twitheraia town chietu na twithwa nande utheru bwa Meru bwinthe responsibility yetu tuya Meru. Asante na Murungu abutharime kutheria county yetu kuria ambirie na ugwe na uni kwa inya ketha ngaba na ga flag off aje gakoromone inkori ariti nguge bonthe bara bari gakoromone twetheki utheri boria inkori bonda sector matatu sector inya bainge nguge yawe thari mwe tumbe kwitha turia mutu itharagia county yetu ya Meru ariti nguge tu bonthe ba Meru not only in the quarters ni county yonthe na ara bari bonthe bethire ntuku iria iri ntuku ya kutheria gwetu paumare batherie county ya Meru batherie ndi quarters we uri reverend theria kanisa ene ku na Kristo baku ugo ari mwalimu in wa school ugo na arito baku theria school yeku kenda muishone county yonthe yomba kwithire kithira na jau nijo ndarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Menti Mutindo Kangangi Meru TV. Ibwega mubango kana tukithii na mbere na thero cietu nwe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na thire twakiriunga na arantere Isiolo kuriguri murandi umunene wa thirikari kilomita 750 kuma Isiolo mwanka na arantere cha Mandera na ara murandi uyu ukurigura gutumira chiringi bilioni 100 cia Kenya kana iraika inambere kugitumika kuthondeka barabara ino na inara igitumikagirwo ni akandarathi muwanja bobo ni kuringana na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki gitani waku Kindiki ni athiritwe kinambere kuga murandi uyu ukainambere kugitumira mianka iri kengo gomba kwigwa ugikinyania riboti ino tubanganitwe ni Jeff Ogituma nawe Profesa Kithure Kindiki muthenya jwa narua na riungirite murandi jumwe jwa barabara ire yumite Isiolo mwanka Mandera barabara ire na ye kuria nkurukie bilioni 100 mbeca cha thirikari ya nthiguru iji. Wacha niseme ya kwamba nimefika hapa kuangalia ujenzi wa barabara kuu ambayo ni barabara
ya kuunganisha mji wa Isiolo na mji wa Mandera katika sehemu ya kaskazini mashariki. Barabara hii ni barabara ambayo itagharimu bilioni 100 na itaunganisha counties za Isiolo, Meru, Garissa, Wajir na Mandera. Barabara hii ni takriban kilomita 749 na itapitia, ikitoka Isiolo itapitia hapa Kulamawe, kutoka Kulamawe itaendelea mpaka Modogashe, kutoka Modogashe itaendelea mpaka Samatar, kutoka Samatar itaingia mji wa Wajir, kutoka Wajir itaenda Tarbaj, kutoka Tarbaj itaenda Kotulo, kutoka Kotulo itaenda Kobo, kutoka Kobo itaenda Elwak, kutoka Elwak itaenda Gare, kutoka Gare itaenda Ramu, na kutoka Ramu itaingia mji wa Mandera. Hii barabara kama nilivyosema itagharimu takriban bilioni 100 na tunaijenga kuanzia mwezi wa Septemba mwaka wa 2022 ndio ujenzi umeanza. Kuruki Profesa Kithure Kindiki aduga barabara iji ya kandarathi mugwanja nikenda wakibo barabara iji nandi bukethera bugijukia miaka iri aki. Na kwa sababu ni barabara ndefu na tunataka ikamilike katika muda wa miaka miwili, tumeigawanya mara 11, sehemu 11, na tumeipatiana kwa contractor 7. Contractor wengine wako na sehemu moja, wengine sehemu 2. Kwa hivyo contractor ni 7, lakini sehemu za hii barabara ni 11, ili kuhakikisha kwamba hii barabara inakamilika kwa muda ufaao. Sehemu hii ambayo niko saa hii nimekuja kuangalia sehemu 2. Kwanza Isiolo Kulamawe ambaye ni takriban kilomita 77 na inagharimu shilingi bilioni 8.3, na tayari lami imeanza kujengwa, na hii sehemu itakamilika ifikapo Mei mwaka wa 2027. Vile vile nimekuja hapa kuona sehemu ya pili ambayo ni sehemu ya kuunganisha Kulamawe na mji wa Modogashe pale katika sehemu ya Garissa, na hii sehemu ni kilomita 113, 113 kilometers, na itagharimu shilingi bilioni 11.5. Iko na contractor tofauti sehemu hiyo, na vile vile rami imeanza kuwekwa, na nitarudi baada ya miezi 3 ili nihakikisha kwamba kazi inaendelea kama vile imepangwa. Contractor ameniambia baada ya miezi 3 atakuwa ameongeza katika sehemu hii ya Isiolo Kulamawe kilomita mpya 15. Kwa hivyo nitakuja kuangalia Agosti, alafu tutaendelea hivyo mpaka tukamilishe, sio sehemu hii peke yake lakini sehemu zote, na barabara ikikamilika rais atakuja kuifungua katika wakati huo. So kazi yangu ni kuhakikisha kwamba hii tunaendelea vizuri. Nimeongea na contractor, nimeongea na jamii ya hapa, nafikiri kila kitu inaendelea vizuri. Bubwe bokenda bwe 10 mutongeria uju na tariritie mawega kathumba jakethera jakiretwa ni barabara iji jareo kinya wagagia bokaria ntere iji. Barabara hii itaboresha usalama, pia itaboresha uchumi wa sehemu hii ambao kwa muda mwingi imebaki nyuma kwa sababu ya kukosa miundo msingi sana ya barabara, lakini vile vile miundo msingi ya stima na network ya simu ama miundo msingi wa simu. Kwa hivyo hii barabara itatusaidia kumaliza uhalifu na kupunguza visa vya uhalifu, aidha wizi wa ng'ombe ama ile maneno ya ugaidi ambao walikuwa wanatega mabomu katika barabara ya ardhi. Sasa hii lami itaangamiza hiyo utumizi wa barabara kwa njia hiyo na magaidi ambao wameumiza watu kwa siku nyingi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibwega Jeff Wagitumanu ntobwa riboti enu na njira y'enkinyaniringwete ya barabara na kainambara kwa gice nchege kinyamo onekano wa wontoko
ikaina mbere kwikireta mirandi ya uthina mbere na maendeleo tu kithumba kiria kari baguntu guku tuthi nara ntere chia mara nara indi kuruba kumana nteshe muthambi bethire tubakina mbere kwa bakiyamwe na ku chwara kana kuthina mbere kwigwa bakibanganagia bora bakegwa bagicokagia untwire bora bwathie na mbere kwa bwitigana rwakagita kara na rendi bakubangania kiatho gia kureta hamwe ana banini na antu bonthe kuma guntuku kengutigira ati bakwina mbere kwa bakithoma maingi makoneni na untwire bwa ntere ino na bena mwirigiro munene nyuma ya kiatho iki gukaina mbere kwa kwina guchinche kumantu na baingi bakimenyaga untwire bwago bwa karakariata mwanaki wetu wa Ntheto murimi wa mbogo nawe na riboti ino na njira enkinyaniriku Mahara Cultural Festival Season 3 babu na bangania ba Muthambi Culture Festival ere kwirigirwo kwambiria mweri uyu tukugwata ire njira imwe ya gucokia giuntwire kia Mumara ikathagie ku mweri wa 6 tariki 20 na 21 tukatha twinau Mogona tukujiere na tukiarikaga ageri bonde bara baukite kiathoni getu na antu bamithiru bonde kubamenyithira Muthambi unde ati twina muthenya munene tukatha twi ikundi nyingi muno ira igakwa rwimbo ruu na mauntu maingi makaruthwa na twina mauntu magi ntwire makasa na tourism kuona na mirimo ara kiaraniria na andiki bande to mukaririgite wa kiama giki kimathi mto Meru ugite mworoto munene wa kiatho giki gucokio untwire bwa Mumara no ntu baingi bago ibariganirio igi untwire kiago kiatho ni gitu kira twina kio kia kuonania untwire wa Muthambi na buria tweturaga ki Muthambi ni tukwenda culture ya Muthambi na Mwembe ndijo ile nyinge mwanya kithi na mbere kuonekana ke mapu jiao bura kuthieta na mbere Muthambi na Mwembe ni tukwenda ona we etherwa kionekanaga ke mapu ya gutwika ni tugukiria untwire wetu bura mauntu mathieta na mbere na untwire tugukiria tutigukiria untwire akikenda gutigia tukoneka tugukiria untwire turiukiria untwire wetu kiuta manuni kira gigutigira antu betu ni bagutetheka na muno oguri tukuregana na untwire ura wakurukirwo ne kagita for example tutigukiria untwire wigi gutanajia na jaire tu nteto ine twaregania na juu kabisa kiuga kinya ntugu inu cha kiatho giki antu bakegwe bakira ithogi mabwago ba mwiri amwe na kurutana mantu megie giuntwire ugo tena kacha wena kacha no tena ugima wa mwiri ni thina nene this time round apart from kulotha culture nitubanganitie mauntu megie antu betu bakaritho mauntu mao megie ugima wa mwiri twina ataramu bara bagakinya ntugu kurethiria antu betu mauntu maingi batwira babacumburite mere yao ni aretire thina ndwari nyingi jaretire thina ntu turuga utina mwiri mwega ona culture utiomba kumeringa na nonto bwage tumigeke kankwenda kuga ati akwamba munde ntongorete timu ino kuona ya mara mzima na mauntu megie culture ati tugukuria mauntu megie bangania wa kiatho getu kia mauntu megie kuonania untwire ara ende barutite mbeto kiri antu bawendi bwega mwana anasiasa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wibumiria na kubatetheria kagita gakaga kiatho giki betu ta muno baria turaithite Muthambi muno ne turaithite Muisiraeli ounwe munene wetu na turaide muno ntukweu tukaraida njwe kaithongo ta minister ne tukumukaribisha ntukweu muno na MCA betu ona ruse tukumwona kuno milita DMCA kinoria ne tukumukaribisha muno ne tukwana ne bututethagia muno ona bau bangi bonde bara bagucwaite ne beje ntukweu batwimberie kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa mbogo kuruba njuri bethiritwe bakithungire gamba ria kirimo mutwiri ura withiritwe akiagirwa kiotu yake nyuma yake gutunywa ikainyanya cia munda ara kuringana na kuruba banjuri begite bakiuga bubutonwa na bakina mbere kwa bakirugamaga indi hutigira ati muntu uyu akuiga kiona kioto yake mwaniki wetu wa Ntheto msimu itonga no turikithiri riboti nikieva na kinyamara kia family imwe ile umbite kwithirwa igitunywa munda mukuru gwetwo Avata Kiremi onto o mutweri wa ntura ya Kathioritigania East Antoa Mburi ni ombite kwithirwa akiumira na kurega gukira nyuma ya antu kwija na bagatonya mundene bakaigitira munda jwawe
gĩcunjĩ kĩa ĩka 8 arĩa atigi na methori. Niĩ mbĩtagwo Alexander Kĩrĩmi wa Mũtuĩri, na nĩ mwene mũgũnda ũyũ. Mũgũnda ũyũ mũthee wakwa ũrĩa ũtĩo ajũgũrire 1965, 1967 yatuĩka yangathwa yatuĩka Ngathland, na 1989 88-89 nyunda ĩrekwa Nthigũrũ, na yekirwe Nthigũrũ gũtĩ thĩna ndona twendeire na family yakwa aja na tũratũũra aja. Nyumene ndondejire kuigua mũgũnda wakwa wagitwo ndero ũkũgitwa 80 acres, ndoria nĩ mbio ntũ ũkũgitwa kajua gitwa nĩkĩ ngono njokeria manto bwega mwanka rĩrĩa twetire kotini tũgũta kotini ndiratwa haki yakwa ya kũthikĩrĩrwo in the court, nontu ũũ nĩguo bũtũmĩte mbigua njwa haki ya mũgũnda ũyũ wakwa. Nĩ ũndũ bũrĩa bũtũmĩte ona kinya akũrũ ba njũri batonyera nteto ĩgĩ na bomba kwithirwo bakiuga ũma nĩbo bomba kwithirwo bagĩtetera ũrĩa ũkwĩnyĩrua na gũkethirwa koti ĩtagĩa na evidence ng'ani bo barĩtiarĩ kũmĩenjana. Na arua twĩjĩte atũrĩa akũrũ ba njũri ncheke ekaurwo bechau ntongeretie ndi Secretary General Operations wa the Ranja Meru wĩja kuigua kĩrĩro kĩa akũrũ betu ba njũri bara baina koti ĩrĩa ĩthikĩrĩre mantu jara Kĩrĩmi athitangi najo, na mũthitangi o Kĩrĩmi imwarĩ wa mwene mũgũnda Martha Muthoni, na wakati na gita rĩrĩa akinyire koti ya njũri ncheke, koti nĩ ethikĩrĩre bwega na eramwĩra ũtũmba na ethario emwĩra ũtũmba kũgambĩra abagu na imwe nĩ abagu engo keja mũkũrũ nontu na ikinyangĩte kabere arikana nendetie mũgũnda, that is our assumption, nendetie mũgũnda na thiria mbere ngathare ng'ithithwa na apatithia Mũtwĩri ithe wa Kĩrĩmi nafasi ya kũngatha miunda ĩu nontu nagũrĩte. Koti yetu ya njũri ncheke iranenkera justice kĩrĩ Kĩrĩmi kana kĩrĩ ithe o Kĩrĩmi ũrĩa Kĩrĩmi arĩte okua irauga nwe mwene mũgũnda juu, na that is nio judgment ya njũri na atũri ba area yonthe ibaije Kĩrĩmi nwe mwene mũgũnda jojo, na akũrũ ba njũri ncheke bakũrĩkie bakũthio ibaitere judgment. Imbĩta wa Kĩthia Mũcheke na ndi mũkũrũ wa njũri na indigite ndi chairman wa akũrũ bau barakia mantu yau igita rinene muno igamba rĩrĩa yerekire batu akũrũ rĩna mwarĩ wa muntu ũrendetie arĩ kwendia itwetere ndene rekondi tũtarĩria ũtheri tũratirima mwarĩ ũtue mũnda nayo na kinya ngirioni ũtue mũnda nayo tũratirima mũnda ũyũ kũtheterwa iwa Mũtwĩri ithe wa Alexander Kĩrĩmi turadismiss yamba tunamwĩra ũtibo womba kwambĩra into bite byaku na ngaba uomba kwĩya bigambĩra na turamwĩra butiombĩkana nontu tuonere mũnda iwa Kĩrĩmi kũngatha na information yonde turona bionde turamwĩra butiombĩka. Kĩrĩmi abatere kũnenkerwa haki akaria both parties igetu ikathikĩrwa bwega itukuromba thirikari yare mwaru ũũ ĩtunenkere batu akũrũ ba njũri ncheke tuyuki information ya yagĩrĩte tubaikirie ũma bubu buongwa na judgment yu ĩrĩo ĩrĩa tukua twĩ njũri tuomba mu represent court na gatetia court kukinya kuona uamuzi, lakini ila kusangaza sinda kana ugwa bwetu ni ata court ĩkũthikĩra muntu ũmwe kareka kũthikĩra nginya mwene oro karamundene juu na muntu ũguo tĩrarakĩte kinya kaganda mundene juu ĩkarigana twathingata tukeya kwithirwa kinya Kĩrĩmi mũkũrũ bwa kũthirania buru nejere ũmũrĩrĩra Kĩrĩmi aramũgitĩra avanĩka ũkeya kwithirwa munda juu warĩrwo mũkũrũ na naije atiendetie atingĩjũkia avanĩka atingĩkuga ũgote mbondo mya munda no tumunda iwakwa twenje Kĩrĩmi katũkũromba bwe ũtethio Chief Justice Martha Koome nezi atutetherie atonyere kesi ici nikenda tumba ni kuona haki na kuthikirwa nontu itugerete kinya tuthikirwa aki tuga no bomwe bwa munda juju wetu inde tutana kinya gita kinya rimwe twaria tukiuga munda juju wetu na atia
family eu iririra itona kioto tugeretie gucuana na rutere rurungi indi tutiumbite obakinyira na no twitete na mbere ningwitikia tukabakinyira betimes imwitonga ndikuripotera ndene ya Meru TV. Kari kuma narantere chianare na webethiritwe bakira munini wa rais Profesa Kithure Kindiki gutira ati aririkane magurane marathie na mbere kwigua kibaigira kagita karabari ungite wake narantere cha Karen bakimwira ati no beterete monde marathie na mbere kwigua kibaigira kagitani yako mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni nawe na riboti ino. Orira munini wa rais Profesa Kithure Kindiki arigeri kulionga kaunti ya Meru na muno gicigo mbunge kia Bore riu akaribana rierere wa ndini akirwa na ribori bachumirite kumulikania mawirane kathumba yaraba ererera baliongete kwawe Nairobi bakiwe tomikio kenene kulionga Karen kiari kwariria barabara kuma kirwa gitimene mwanka gitoro akaribana ari mono tikenge twagirite Karen igwikira njira ije no tikmurandi jonge bate twariria izo njira na itwerera munene na twana andika mauku na jawe na andikira batu tukwenda ri mujumbe wetu amurikania amwira atiri ki yuku riu andikire na atege njira yetu enari kira chene bara twariretie na munini wa rais Profesa Kindiki na twere Kareni itwarikanire barabara ije kirorami na kira chene no twatigira tumunenkera na Solomoni na mheshimiwa ari ndikiri kira nkwenda kurikani mheshimiwa ari ndikiri na arua twegetimene no twito kugoru naibu wa rais yajete kiberetia akija na mwe manto barabara teto mwa manto za ikundi bito to tedia mono kento kira muhimu ke atedi na muntu wege kundine ibarabara ekrorami kento kira ke atedi kundi bia to nyabara tuikayeria ibarabara yegetimene gweta kuma site gweta mwanka kerua yenge kuma gitimene gweta kiracene na babaru ibatia babeta la sarene ne muno kinyarira bakweria kumeria maketha yo wikia thokone amwe na kinyarira bona mwase bateombo mwikia cibitari aria itulima igwacie bitenjere kumeria iria itukurima ringi na tujairo ni itanga kuma kwa union neona ndi ne kuremwe kujeria rietu ntu barabara iwatu thithirie tontu mendero ya tutumba kubua tutena barabara njega ibatwikira rami kamara tontu turari igwachi na bienda bia kakoromone biuma iria reto Meru Central iro namba 1 utebange na iria tareto barabara eje neto tete mono kumba site mwanka kirua areta ro inya ambulance yeto mba gukia mwaje no ntonjere krachana ne thoki na njire kwina ma site ne thoki krachene ikombe kaburu kinyete ikaja gwikora ndami nyumene atwikira no maramu ake jabo mono tontu itoita ineto mara yebwa mono twakinya barabara nene ekuma Nairobi gwita Meru nkulukiba koria mumbungo wa Bore Ndikiri mugambi obekera maramu baita na mbere wetera wekirwa lami ne thirikari nene turomba mheshimiwa ari Ndikiri tafadhali tuigerwa kiao anto banari tukurerera barabara eje egita mono ekuringa siasa munene tuigerwa kiao mbere munene wetu aja gutwikira rami no tuturererwo egekirwa ki budget yetu itite na twinjira no atwikira kamwaram tore no manyunyu twetereta ngai nene muntu akajo gakumete ina ruterora gakua atikine ina cibitari ara bagitete ate abatigwikua iro tomwira no ntona mujumbe wetu na tuthithairie bokai kinya na nyari ejete gwikwa rami I president iba tuthithathithairi na bokai na president na area mbere to ngwakura na twirite akuruka barabara etiringa siasa kairi ne umera kuma kende kamisakeza mwanka kitimene aza na twira atiariria barabara eti kairi ezi etiringa siasa kairi. Reporter Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Iboyega na bwakariba kayambira na arantere cha kangeta ibethire tubakinambire kwa baikenagira no thondeke wa barabara ire kuthondekwa kumanterino mwanka Isiolo na arende bethire tubakinambire kwego baika rutungo gyobo barabara ire kuthondekwa ni thirikari nene hamwe nogo bangi nabo bethire tubakinambire kwego bakiromba mujumba wuntu kukutigira ati na kuraitha bora mukandarathi akuinambire kwa kirutango ge eno kengo kinya gutigira kariba wuntu kubakwegwa bakegunikaga riboti ino tubanganire tuli mwandiki wetu wa Ndeto Mureithi Waba.
akari na turi bantura ya Kangeta ni bara batumagira barabara ira yumite Kimbira ire kurukaniti mwaka getanjire Isiolo ni bomerite na gukumia na gukatha mubunge wa Rutele rura wikija ndani kiri no tuba kubathondekera barabara eje ire abakuga ikethirwa ina utethio bunene riria bakethirwa barabara eje ikirikiria kumenya barabara iyi atutethie muno no ntwike ya kwina meka watana nere eriti nara malaria gaitikara nara askari bare kinya antu bakono watibo ng'ombe mena mananjira ine na bakinyira haraka une bomwe bonge ni mantu yonto ya kinya weta kulema leo tukwina makulema ni distance ndaya na mundu atekumba kwina mana mauru lakini yena kabikibiki ya kaka kedo koneta njire njia kamukinyethia na akatangoiti yake na achoka ntothi iyo ngona ya motethi ya manene yara ya mba kwithira ya itutethia bati turi antu ba centero nini iembe centero kiaria baugite kanyumene au barabara eje ni rathukangi muno lakini tha ici barabara eje ni kubwana ni kurungama oria bakuga ati mo kandarasi urori kuna kuthondeka barabara eje na njara aria agutumira akari na turi banturene eje ni kenda bakomba kuigwatira gantu kumanya na kuthondeka kwa barabara eje Wende muritingo ya barabara wetu tukwenja barabara kuthometheneana kurera neo family yakwa abando tukaendelea twaita mbere na nyati ninkana kwini nyabangi na bangi twina bangi na hau na nyabo no belese twe kumwa Kimbira mwanga kwina ma Isiolo barabara kwenda kueleza antu betu begembe central mamenye barabara mbere buru phase 1 ikubwithwa na phase 1 eri 6 kilometers kumalamine wa Kimbira mwankara uraka baune. Number 2 barabara yetu kibao kiara na kibao kira kiriwa ni labor based rehabilitation program kumaanisha antu banture babweri kuewa mbesa bakaritangwe na bakona mbesa nonto program we inya machine no irite ne karita na kiume ke mona magabi ubela story ke thiate ikathira lakini mbesa ire itengi si atengero mbesa kenda gutwika ngoire ikombe kana kuritwa ni muntu yonto kwenja na untere kwenja benchi iritwe na njara kenda antu betu bakangeta bona mbesa alafu ngoira na si kwenda mashini na sigaritwa nambi na mashini yonto for example itara uturamaram utira muntu amenya uturamaram lera ya moramu yo atuo kinyangwa muntu atemenya kinyanga moram iwingu ya mashini karita lakini kwa mheshimiwa wetu Wegembe Central ule nguire ikaombe kana kuritwa ni njara iritwa nambi na njara na ni iritwa na njara ni tuonete antu abingi betu ibatethekete ibaritana school fees na nyantu ibonete mbia anturene barabara ebwithwa standard maraming barabara ila lazima mbere enjwe ebwithirwe drainage kumea Wegembe Central yetu Wegembe Central balembiro baba ature kwa mberene utira barabara ebwithirwa drainage thai ebwithirwa na ekero nyakarabati na ibo kuone nyotha ino ikwenjwa mwena bu ni politie ndani kiri atigire barabara eje ikuthondekwa bwega uria itumba kuthukanga kaire nyuma yegitari kai kele antu bawe batiko ya kulwelia ngwire kurito kwa makinifu tiko ya ku antu kethe contract ya wangu ya kwa tuwe kare ya ka bia kulwelia ni norantu bari urangwiri ti lakini rutererwa thirikari tu kuyo confirm boya kithangwine kurito boya tunanga tukauga tubae time wora ntuko sioeta murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Kangeta bwega nuntu bariboti na nabo wakariba kumanara ntereche kyago ibagwete bakebumiria na kumeneria MCA wao nuntu bakubateaniria muno krimirande ya uthina mbere riboti nuntu banganitwe ni Jeff Wagituma nabo bamwe banthuki mbithi kuma wandine ya Kiago ire Central Imenti ni baumirite na kumeneria bunene Simon Kiambi Ngarunyi ura bakuga na aremi ni ngugi buru na bakethira bakimwania
kiri kithurano gikinene kijite mwaka jwa 2027 tukunoga nuntu bagutejanirwo ni atongeria betu batu twendu kimbithi vijana power otegera barabara cietu naji ciathukire itwagirwo gututetera itwagirwo gututhithiria barabara vijana bari ciume bakaumira kwita kucetha mibira ara batikuona kubokirio kubwempa batina mibira na nandi atukwenda kwira atongeria betu bamenye tafadhali batu twina right yetu ja yuthi ekuona maendeleo jora wandingi ikuona maendeleo vijana power batu atu kunoga na nandi turenda change na atukwenda kura mheshimiwa Simon Kiamingaruni ukira uitira antu baku ngugi kiwikyo gitumikiro thurirwe tigwita okarobicine na aria na twerekerete 2027 kethera imiringiti okamatiro to mama irobicine ikyo tirikana antu bangugi ambirio kunja miringiti uno tutere ano vijana power mheshimiwa arirunga maka kwa barabara netire mathira barabara etire mathira na inari kenda barabara ita mathira ko batu tukwenda kuga 2027 batu tutitekiria upushi bubu tukarikane na boru ukire tioma vijana power kuma gitone mojwa banka mitongo mbetino tinitanga kwa thirikari na waruga babarete yawe wako te yawe na ambia nitengagwa itanga kieta yeta kukietana no tio ntombete irio cia thirikari inacieta barabara kuma mujwara kweta mitungu ni ndoku kabisa na nyi barabara chonde ira chindene kya gote barabara itekirika antu inya baje tuithina kukamata mtu mwike cibitari ngunzi tietu ira tukoneja marigo jetu ithina kuona thoko no ntugutina barabara injega kinya biashara bana aja bembe tambe ijira ingare kwatu ambijirete morigo ina kwinkwigwa nkire momono no ntubwanjira ciana ajite bui bikibiki cia tuisi apakirwe ngoge kuthuka bikibiki irikirwo magana jairi ikinyara ikire mokumira ntakene ne thireria maguta meisha jariko ja batu twanogere ikuthithia njira na mbesira tukona thurungu gicietu nuntu kinya arimi baremerwo kwijo tuguraira mirigo na tu twaremerwo gura mirigo nuntu njira cia thukire jago kaura tutiuma nyomba nuntu urita ngaramere okuria ijakire okona ndukene thinya migate kithuka ira ndukene cietu ende rionthe itukuringa kura bakirikiria karibaba ni bakuga keja kwithira bageta na mbere kwithondekera barabara kiri ithurano twitite bakethira bakiania atongeria bau ana njira ino twirwo nande tumenye na twarega menya twa kanya twithithiria njira twi na 2027 ukageta mtu tonejete turomba kura cietu twakwira atiri cibange nandi witie kana winame igitara kuringa kura ugoka thona namba mugwanja nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitu nontu bariboti ino Jeff Wagituma na mutongora mugongo na riongite na ntere ciamboa kire kuraitha mirandi mwanya mwanya aretherete kigawira na bwagutira ati na kwagithia uchumi bwa nthiguru ino yetu ya Kenya na muno kinyene mirandi yothi na mbere ntere ino na kungi naku magavana bethere bakienda thirikari ithirwa ikiongagera mbesha kirima county kengothi na mbere na urutungu bomba kwego bwikinyanagira ndeni ya ma county murithiro Meru TV riboti ino egatukinye muthia wa maratu kubangirite orobwe mundikire metha yetu ya ndeto katho chimwanya tu ntuko ina mbere kwegwa wetaririte kuraitha Meru TV reithiritwe gitamba na gwitikira kunde kathetuni kama Meru kagwethera bambitira ni fambe nazwa Kimathi monanire wetu wa mathithi ni Jacqueline Makena tutera ronge Phineas noe ukuri muonerekeria wetu ethero na kagita kega.